ekukhuleni kwami ngalenkathi ngizibona ngilapha high school ngange ngifike esibukweni yabo ayithola ukuthi ngibuye esikoleni uthola ukuthi impela ungishedile umfana ngiyambona ukuthi hawu lo mfana uright yabo ngithi mangifika endlini ngizibuke kwimira kanje mangiyibuka bese ngiyakhihla isililo ngikhala so nje umfana mengithinta nje ngizwe ukuthi hawa udlala ngesikhathi lo ngisuse fast isandla but ake ngijikele ngale ngemuva ayakhomenta kabuhlungu kodwa amantombazane ayakhomenta especially labo mama laba abashawa umhlaba ngizolisho nje ligcwala umlomo yabona labo mama ngathi basho kade beyivula idliwe ihlakaza behlaka bayathanda ukukhomenta kabi uma lesibini angazi noma befuna ukuthi nathi sifane nabo sihambe sivula yabo liyami igazi uyakwazi ukumshaya kuma period umshaya nje kuma period igazi liya stop liphuma maseniqedile so ukuthi abanye abantu ke besilisa bakwazi lokho kodwa ke abanye ke bayaleqa ke vele ukuthi ngebazi bavume use condom ungene nathi ke thina singena ngazo izandla sinamsebenzi la nto sokungculaza zayithola ukuthi sungazi ungizona ukuthi ngithathele intombi shutha uyenzi lento ngabe yayenza ayikho intombazane engashiya wena uphethe ithuluzi ize kumina yile ngake ifuna mina yile ngake Hey yo, what up good people? It's your boy Lit CM, the one and only Martinent. As you already know, we are back with another episode and I'm having you one Pete Usihle lapha on backstage, and I've got you guys a very special guest for today. Nginiphathele unkosiyazi umfana wesithelo. Kunjani? Ngiyaphila nami. Wasushaya isingisi esingaka. Ama-interview wami esikhathini esiningi ngiwaqala kanjalo. Asifundile thina shaya umageba. Nami ngumZulu khululeka ukuthi nje esikhathini esiningi nje indlela vele ngiqala ngayo nje. Futhi ungcwadile. Lutho nami nje ngaphuma ngebreak esikoleni. Asibingelele umfana wesithelo. Kunjani ngiyaphila. Hayi sejabula ukubona namhlanje. After a long time sikuzama. Ekade ayikhabona lokho kuzomile sekusho lokho. Kade sizama ukuthola umuntu omatasa sisho nje kanjalo nje imatasa kakhulu asivele nje siyifinalize kanjalo nje singasafaka into eziningi ngiyajabula ukuthi ngigcine ngikwazile ukufika la hayi ngoba bengibaleka hayi no ayikhuleka siyimipho media siya understand bekezela ku right ubekezela perfect ngiyacabanga ukuthi mhlambe nabanye abasuke bekudinga mangabe benganaso isineke bagcine bengakutholanga hayi kunzima ngempela hayi kunzima because ngiJohannesburg ngiKZN yabonga up and down gcina ngatholakala bese ngathi ngiyayitshela kanti ayicha kanti akukho isikhathi mase ngisitholile ngizofika No, asike siqale nje sikwamukele nje eMipho Media. Welcome to our talk show. Engifuna nje umbuzo nje oqala nje nginawe nje fona nje ngifuna ukwazi ukuthi kahle ubani igama lakho la ngempela. Hawu selizodumezweni. Akeke lidume phela mhlawumbe khona nomunye obekafisa ukwazi kodwa ku social media noma ekubuza because ama comment vela agcwala beyinqoba ningakhona nokwaphendula. Hayi mina igama lami nguWindi kwaMagubane. Okay. Phansi le Potchefstroom ezingolweni. Isigodi sami ngilapha kaHlomendlini. kaHlomendlini. Ngwase Potchefstroom. Ngingasho nje ukuthi nje hayi nginganethanda kakhulu ekhaya. Ngiyakubona uhlezi usekhaya ni uyavakasha impela nje. Hayi ngiyavakasha. Yinto kwenziwa yini ukuthi uvakashe nje uhlale nje usekhaya nje. Yini wena lekugqugquzelayo ukuthi ubeke inyawo ekhaya. Ubuye uze edolobheni vele uvuleke inhlanhla. Unyathela wakho nje ekhaya. Unyathela nje. Idlozi la kukhotha nezinto zakho zihleli zikanje. Kodwa once waflathela idlozi
wanyathi wanganyathela lapha wakhetha ukuhlala nje lokuhleli uphila impilo yesilungu nomphelo ngeke enjoy kulompilo ulandelwa namabhadi ulandelwa namabhadi kunjalo kunjalo ingangilithanda nje ekhaya ngoba imvelaphi la usuke ufuna ukuphuma khona ufuna ukwazi ukwazi ukuthi ula ukhona yilabo abangasekho abakubhekile uqinisile ngoba nje ngasho ukuthi ngeke ngaba nakuma car accident amaningi kodwa ngoba maso bevikile bayavika kumele ngibakhohle ngijabule la emadolobheni ngikhohlwe ekhaya futhi nedlozi lonjani liyongiflathela ayikho into yami yolunga kubalekile ukuba sekhaya so usho ukuthi mhlambe kube nje umuntu ovakasha kakhulu ekhaya ngabe mhlambe kukhulu nje osokwenzakala ngabe kukhulunywa ukuthi mhlambe kade nangigqiba nangifanga ngaphansi kwenhlabathi empela bekhulunywa ukuthi awukade ngagqitshwa ngena phansi kwenhlabathi bakuthiwa ngivakasha ekhaya hawu phela nje ungena ekhaya idlozi lajabula ufuna uliqhakambise nje ekhaya libaleke kakhulu yeah malibala amantombazane emadolobheni manje kwasho umuntu onesithembu manje lapha ekhaya ubaba nomama basekhona basaphila ubaba akasekho khona umama sewasala umama nje kodwa ukhulele ngaphansi kwabo kodwa ngikhule ngaphansi kwabo nje bengikhulisa nje bobabili unabafowenu nabo bafowethu nabo dadewethu owesingakhona hayi ngumagcina Thumbo madoda hayi ngumagcina umntwana kamama phela kuthiwa spoiler kakhulu Thumbe yini bakuspoiler agizi akenzi lutho endlini nje uyabuka nje izinto nje zenziwe o breakfast in bed hayi ngiyabathola vele lapha ekhaya abangipha ngithandwa kakhulu phela mina ngoba ngithanda ikhaya ngoba uthanda ikhaya ngoba Thumbu hlala emadolobheni uhamba ama club wobuya khohle emva hawu ngaba ngithandwa yini ku right nokuvusa ikhaya uqinisile impela ngicabanga ukuthi baningi abazofunda kuloko kusho because abantu bayaduka la eGoli hayi baduka uthola umuntu sebamfuna ukukhumbula ekhaya lapha ingakho sinama show kanjalo uyabona umuntu akaza libhadi ekhaya basamazi bese godu uya hike yabona ngithi yabona asenayo imali yokubuyela emuva yabona noma abanye uthola ukuthi umuntu usebuyela ekhaya ngoba esegula yabo lesikhathi esakwazi ukuzihambela ezifikele eindaweni la indawo ebezihamba ayicabanga nje indaba yasekhaya yabo nemali kade idla nabangani kunjalo so ufunde kuphi ufunde khona ngale Potchefstroom ngifunde khona nje amabanga amaphansi ngifunde eBomvini ngayoqeda iSinomusa High School kuseduze nje nasekhaya fana ukuthi isikole esegcikini ngiqede nje konke khona le ngafunda khona lapha ekhaya ke bokuthi uma ufunda e-primary bebe bonke nje bangithi ngilast born bebefike bafunde e-primary then e-high school bebeyale kubaba le eDurban bawuqala khona ke sibefunda emadolobheni 6 to grade 12 mina ngoba ngangilast born kathiwa wena cha awuyindawo uzofunda uzohlala la mhlawumbe ingako lokho kwangisiza kakhulu ingako ngingakhohlwa ekhaya ngingekwazi ukufana nabanye ngilithanda ngalendlela elithanda ngoba ngiyazazi ukuthi naka la engikhule khona yabo ngangijesi mhlawumbe abazali bangiphanisha okenzakala kodwa lento babenza babengikhulisa mawusubheka manje mase ngibheka manje ngimdala manje 35 years hayi bo 35 years ngimdala manje so nje ngiyakhula ngiyabuka ukuthi hayi ngoba babe ngiphanisha babe ngikhulisa umqondo wami bewenza ukuthi angibe nomqondo phuthi because ukukhula kwami ngikhule bebona ukuthi vele ngithe phecelezi angaze ngize ngibe umuntu wesifazane ngikhula nje ngikhule nginjena nje so mhlawumbe hayi ngikhule mhlawumbe babe enye into yabo mhlawumbe benqonto mhlawumbe ngifike emadolobheni ngidlwengule ngibe nenkingi ngakuba vele bakhetha ukuthi vele uhlale la ngoba wena kanje so babe kusupporta yini like
babe ngisupport ngizosho nje ukuthi umuntu angisupport ubaba umama Kakhulu. bakunzima Okay. uthi ayivuma Ukuthi I accept. cause wayema phambi kwepulpit yabo Oh, yashumayela Sunday every Sunday inkinga manje ke le. umakhelwane enqinto umakhelwane bazothini Yeah. ngizangane nje nabo nje wayenaka ukuthi yabo abe ashamed ukuthi yeah. ngikanje engishaya engitshela ukuthi ngiyintombazane kodwa manje bowusonta nawe. bengisonta benguseva yabo isonto lami lelo ukuthi khona laba bagqoka ingubo ezibovu bavulela umfundisi iBhayibheli Oh. yabo benguseva ke uma uthi awazi ama isheshi nelokhu I-church. namaRoma Amaroma yeah. yes Yeah, yes kanjalo Oh, intombi nje yasemaroma. shisa impepho umfundisi makushisa impepho wosukume lapha eduze wamfundisi lapha phezulu bengiyilowo umuntu lo close kakhulu lapha bengahlala esontweni ezihlalweni bengihlala nami phambili yabo Emaromeni ngithi khona le intombi lezo kuthiwa yini? Khona lezi igqoka ingubo ezimnyama lezi ezama virgin. Kombe zibizwa ngani? Hey. ukuthi ngikhohliwe mfethu Usasonti ke manje. Hayi. Uyayizwa indaba. Njobe iphathe ukuthi wathatha umhlala phansi esontweni. wathatha umhlala phansi umuntu angihlatha umhlala phansi kwakuyibhola Oyibhola. Ubuthanda nebhola futhi. yeah cause umama mefika esontweni efika acela ukuthandazeliswa mina bengidlala ibhola futhi bengidlala ibhola professional bengi professional player so ukudlala wami ibhola lidlalwa Sunday ke mhlawumbe iligi niyazi ukuthi idlalwa Yeah, Sunday isikhathini esiningi, yeah. maligi yonke ama squad sidlala Sunday yeah, uqinisile. so mawuthi ngisuka le Sokushayisana. kushayisana kakhulu ngisuke ePush Epstein size egoli mhlawumbe sambe Saturday ngesonto vele ngeze ngibe khona because sizodlala ngesonto so bengiclicka lapho ngaphuma kanjalo ke esontweni ngaleyo ndlela leyo umama wayengayithandi ke lento ebhola kodwa ngoba uyi future yami ukuhola nje mina ngaqala lapho nje Oh, Ukubani? ebholeni? Ebholeni because bengidlala ibhola ngidlalela imali so ngaqala lapho Hey. Wayijwayela lapho nje hayi imali. imali nje ngaya Naye yakuthanda kusukela lapho. Yangithanda kusuka lapho nje ngimncane nje ngakhula naye waphantili ngilimala ke So usho ukuthi ibhola lakwazi ukuthi likususa nje esontweni. Indlela nje or indlela othanda ngakhona. indlela engithanda khona ibhola because bekuyinto nje bekuyisiphiwo sami Oh. yeah bayazi nje abaningi ukuthi hayi abeyinkinga kakhulu ngidlale kakhulu nje because even la kuma social media abanhleli bengifanisa hawo siyusibani banabo yabo kuba kanjalo thola ukuthi phela ngisabonakala manje yabo sengigezwa mamiliyoni sengigezeke kakhulu Sokuzeke kakhulu namanye abasakuboni. awasangiboni kahle Manje bowudlala ibhola nabafana ngithi. yeah Yeah. bengidlala ibhola nabafana Bebekumukela kanjani nje? abafana hayi bengithatha nje umfowabo phela Yeah. phela yabo lento le yasesikoleni yasesikoleni yasemakhaya Yeah. into yasemakhaya yabo nje isigodini sangakithi nje uthola ukuthi isigubane sonke since mina kwamagubane thothi yobonke abantu mhlambe imizi yonke yakamagubane yonke then mase siyodlala ke sodlala nabanye mhlawumbe awesinye isigodi bathi udlala nentombazane mangithathe kancane angaqala lapho ukurecognize kufike abantu besuke egoli befike ngemoto bezongilanda yabo ngize ngibe professional ngize ngidlala ibhola bangibona ukuthi ngangidlala nabafana bengithatha kancane so nje abafana ke babeyini ke babe abafowethu kahle kahle kangekhulula ukuthi bangijikele Yeah. Ngoba jikela. Yini bakhona yena abake bakujikela. hayi besijikelana phela ekwaluseni Yeah, ngikule yeah. ngiluza Ube umakoti. hayi besijikelana lapha emfuleni Emfuleni. yeah Oh benibhukude. le besibhuda impela kube nzima ke mina mangibhuda uNkulunkulu amaphela ngawo ngisahlosile ngisahlosile lana hayi asiyekele asiva Asiqheleni ngoyi. Yeah. thola ukuthi ngizobhuda phela nami yabo manje nginawo lamabele nawo la hey So ongitsheleke uma ufike e high school
impilo ibe kanjani nje yo fika esikoleni kabanzima yeah benzima kakhulu because ungena wami high school ngiluze ubaba yeah ngiyoqala nje u standard 6 yeah ngawuqala nje abanye abawazi muso standard 6 uyazi sibukela ama 2K ngaza mangalo ukuthi grade ubani standard 6 grade 8 u grade 8 because sasanda ngcwaba like ngoka ku January so mina mele ngiyoqala eSchool mangiqala eSchool ngiqala kabe vele ngiluza umzali number 2 ngilo umuntu o different ongafani namanye amantombazana bengicwasa uyabona uma ucwasa umuntu vele osane pain nenhliziyo ebhlungu yabo and ke into enzima kakhulu mina ngakithi kwakuyimi ngedwa obe kanje yabo nje ezingolweni nje yimi ngedwa engangikulo muntu nje owayehluke kunabo bonke kunawonke amantombazana so kwakulimaza kanjani ukuthi ushiwe ubaba cause uphathile ukuthi ubaba kakhulu wayekuseka nje into eningi so kwakulimaza to what extent nje ukuthi ushiwe ubaba nezinto zashintsha kanjani endlini like ubaba mayisengaseka waye best friend kakhulu ababambe i-best friend wayengafuneli lutho ngami kungishiya kwakhe akuzange kube khona sangisibe khona esikhala because umama vele wabayi best friend kakhulu avela ngithanda kakhulu times 20 lo bengithandwa ubaba yabo kwavele kaba kanjalo so wazivala naleso sikhala wavela wasivana leso sikhala ukuthi wavelwa ngamukela nje ukuthi okay ingane yami kanje wangalo ebanalento uthi bazothini cause bephila under lento ukuthi bazothina abantu but bonke abazala I think naye akusiyinto mhlambe beka atmevuka kube into bekayibona yenze ukuthi vele mhlambe nabanye abomama izinto abayifisayo for intombi zabo yabo so into experience nje e community nasemphakathini nje kahle yeah kakunjalo nyoba yabo even high school abafana babehlangana nami bangithufile ngisho ngamathe kangikhulwa e high school yami ayingekho lula khona la ingaze ngaxoshwa khona uxoshelana manje xoshela ukuthi ngithandana nobulilo obona since ade ngidlala ibhola ke ngangalenzi iphutha lokuthi ngishele esikoleni bengishela mhlambe le kude nje nje iPortshep ingaka nje mhlambe ngishele eMzumbe yabo cause mama ugulu lunamali ukhunja amaningi umasipala abahlukene because khona iRenkonyeni khona umzwabantu khona umzumbe khona iHibiscus yabo ngamhlamba ngishele under iHibiscus mina under iRenkonyeni ngangishela kude manje umuntu so manje umbona kanjani umbona kanjani umuntu every Sunday phela ngidlala ibhola nje nginawo udlala ibhola sibonana every Sunday sasibonana lapho kube ukuthi ke i-team yami ipika amanye abantu mhlawumbe abafaka way bazofika Friday siya camp sibonana ecampini ayike ziyashaya lapha ecampini ngane ziyakhala hayi zakhala lapha ecampini wo zazikhala impela ecampini hayi yeah ngibizwa for umfana wesithelo for mahala hayi walithola kanjani isithelo nje hayi bengisidla ngempela nje oh isukela lapho kanti lento le hawa angisibheki yo yeah intombi uyini hayi khala phakazi phezulu kwakho bekuba kanjalo umuntu ambembona njalo sokuxoxa wami esikoleni yeah babe na ukuthi ngithandana namantombazana ukaswe kafika enye ingane ephuma kwesinye isikole eyazi ufunda esikoleni sami kanti nayo injengami yona vele ashela esikoleni kanti mina into bengayenzi leyo nginje kodwa angishela esikoleni yona vele ashela esikoleni save saxoshwa kanjalo kwathiwa ikhiphe nabanye abashela amantombazana kathi esikoleni vele kade sifuna lo kanti ke mina bengiyislima esikoleni bengaziwa nje njengesilima nje bembuyisa memorandum abawuthola ukuthi i-test out of 100 angithi yazi ukuthi uthisha i-test iswingeve i100 marks mhlawumbe suku 130 usukenzela ukuthi ingane iphase ila sekuthiwa khona uA iphase ngoA+ lo A+ ulo 30 marks uthisha asuke ofihli so mina ngivele ngibuyisa memorandum njengoba injalo ngilanda even no 30 awusuke ofihle noma 50 lo suku awufihlile out of 150 mina
lethe lo 150 kodwa kube kuthiwe u100 marks so mangixoshwa ke esikoleni kalwa balwa abaningi kakhulu uthi bangibuyisa ke bese ngifunda ugrade 12 ke lapho ngixoshwa ngifunda ugrade 12 kubhekwe mina esikoleni Hawu isikole sasibheke mina ke lapho ukuthi hayi vele na umuntu esimphethe ohlaniphile hayi ngalandwa ngabuya ke ngabuya esikoleni ngaxoshwa kanjalo nje grade 12 kodwa ngabuyiswa ke ayibhlungu inhliziyo ngangikhala isibibi 12 ngoba ngangashayela esikoleni mina ngangishela ngaphandle ngoba ngiyazi ukuthi isikole si-street and futhi ngisemakhaya emakhaya masekwazi ukuthi ngithola naleya ngane yakaMasibanibani ngangizothathwa kanjani so into embengiyenza ngiyifihla ngoba ngisho ukuthi thina sikhule kanzima ngithi ngimdala angicamba amanga ngimdala ngempela ngoba ngalezi zikhathi zethu lento yoblesbian ibinganambithisiseki angisho manje basekhona ama-2K yabona yenza left and right izolibuka sekumnandi kubo thina kakunzima siphile kanzima abe kunzima ngifuna uqambela amanga kube nzima kumuntu wakini ebona ukuthi hey why wenza lento yabo ucwaswa even umuntu kini endlini how much more ke outside ingakho futhi nabazali bekunzima accept because isikhathi esiphuma kuso thina lesisaqala sasinzima akusafani namanje sebenza manje kumnandi siyababuka nje kakunzima ukuphuma kwi-closet sithi ke ngakalesibheka LGBT sithi closet ke leyo because kuya nje for example wena ngithi straight manje mhlambe ebusuku awukho straight uyazi ngenze example kakizabi inkabi yami hayi khuleka so uma kwi-closet awukwazi ukuthi ungaziveza kubangani bakho abafana ukuthi hayi mina ngibe ngishawe lapha kusim 2 after 9 bababiza ama-after 9 so kunzima vele ukuziveza so akangekho mnandi ezikhathi zethu sabekezela amadoda mina ke ekhaya umama wavela wathi hayi sokubona primary sokubona high school uzoshintsha abafana laba ngafike e high school ngashaya kathi hayi ngoba university obesehlala yedwa une freedom ngafike university angaze ngashintsha even manje simdala ngaze ngishintshe ngaze nje ngaze ngalala nomuntu wesilisa awumazi since ngazalwa usho ukuthi nje nasesikoleni akekho umfana wekulandela esikoleni hayi esikoleni ayekho umfana wayengilandela babazi nje vele babengazi ukuthi ngumuntu kanjani esikoleni angicanthi nje bangilandela lapha kabaka 8 babona ukuthi hayi man itshelile and babebheja into yabo bafane babebheja ke high school hayi yabona lo wana angeke uzumthole babheje babona ukuthi shona abafana abahle bodwa babheje ngibabuke nje bazi bazidlala isikhathi sabo abafana bese angizonda amantombazana so akekho noyedwa uthola ukuthi ayekho noyedwa nje oke wambona nje mhlambe attractive next hayi bafu cha akekho noyedwa ngibona attractive ngize ngimvulela amathanga isicelo samama phela lesi ngeke akekho into engayisho nje ukuthi ekukhuleni kwami ngalenkathi ngizibona ngilapha high school ngange ngifike esibukweni yabo ayithola ukuthi ngibuye esikoleni uthola ukuthi impela ungishedile umfana ngiyambona ukuthi hawu lo mfana uright yabo ngithi mangifika endlini ngizibuke kwimira kanje mangiyibuka bese ngiyakhihla isililo ngikhale ngiyibuza ukuthi why ngizizwa ngalendlela why kunzima ukuthi ngimqome yabo kodwa mengathinta intombazane sijikele ngalemva kwesicaphe esikoleni siqabulana kube khona into egijima la ngizantsweni kabo kube nama-goosebumps kodwa umfana mengishela ukuthi abafana amazi kumfana meshela umfana mengishela uyamazi ukuthi uyathanda ukubrush kungathi ndiki even noma efika ngihlele edeskini metha ungithi kanje ithanga mthemba bamba kanje ngangisusa fast isandla because umfana bafana ke babethanda ke ma high school ukuthi mefike kusheda mina afika kubambe la kubambe waloke kubamba boqoka ngiboqoka iskate esincane hayi baqoka iskate esincane mengqoka iskate mina eshala lapha okay yafisa ukuthi kunestombe bengqoka iskate eshala lapha ngibhambe phambi phezulu ngibhambe we ayi uthwa
Shana ngugogo muhle because babe ngibiza ngogogo besikhathi sambe sasiside kakhulu. Yeah. Umanje wayevela ngithengela isketi esomuntu omdala athi uzokhula naso umntanami. Ngingabe nankinga futhi nami just because ukuthi vele side angeke lo ngiveza amathanga. Wabhuzele ngaso. Yabo. So nje umfana mengithinta nje ngizwe ukuthi hawa udlala ngesikhathi lo ngisuse fast isandla. But ake ngijikele ngale ngemuva. Ngiziqabulana nabangani bami yabo so ukufika kwami ke ekhaya ngifike ngiyibuza ukuthi why ngizizwa ngalendlela yabo ngangikhosi nganga-understand nami nganga-understand into eyenzenzakalela nje nginga-understand ngibona ukuthi bayabona umfana angimdingi lo ngamdingi. So umama wakho kwamthatha isikhathi singakanani ukuthi akwamukele? Phela wangamukela lapha ya 2005 kahle waqala ungamukela ngo-2004 ngambona ukuthi uqala uyashintsha lapha 2004 ngabona ukuthi uyashintsha 2005 washintsha. Yeah. Also funda grade bani? Ngambo hayi angifuna ukugagula lapho. Angifuna ukugagula ngifunda kodwa kona uqala kumbona ukuthi uyangamukela ilapha ko-2003 2004. Reason why ngisho njalo ubaba wayeka ukusebenza eThekwini wabuya wathatha umhlala phansi wazohlala ekhaya. So indlela ayesengitreata ngayo nje ngangisengibona ukuthi awungitreata kahle ke manje ngakulapha ko-2003 lapho. Ngenzeka lokho. Qala ungitreata kahle ngabona ukuthi hayi ngitreateka kahle ke manje kwaba right ke. Even ubaba noma sengishiya lapha hawu wayesevele sengimbona ukuthi usewumzali wami vele till namhlanje akezwa lutho ayikho enye ingane ayithanda kakhulu okudlula uThumbu phela angeke ahlale ayithanda kakhulu okudlula mina ayangithanda lo mama lo ayangithanda nje. Okay, so ibhola kahle wahamba wafika kuphi kahle nebhola? Ibhola ngihambe kakhulu nalo mfethu. Ngihambe kakhulu ngoba ngize ngaya outside ngolidlala ngabuye. Inkinga yami ke since besi squad wangiphula nje ejimini nje intombazane. Because besi competition. Wangiphula nje. Siya trainer ngithi sesi squad. Mas trainer uvela uzo-opposa mina training wavela wangishaya ukuthi kahle I don't think ukuthi wayengishayela ukuthi uyangilimaza le ndlela uyangilimaza wayengishayela ukuthi ngingakhona ukudlala ngeweekend because efuna ukuthi kuvele yena kudlale yena yabo because ongeze usithola ischeme lapha khona mina abo nje uma uthi uzoyiposta lento yakho bayokhomenta lapha bayoshuthi hayi ischeme bonge uzusithole kukhona kodwa mina ischeme bonge uzusithola ngishaya ngaphuka kanjalo. So kuleyo weekend vela zange uzodlala? Angizange ngiphinde ngadlala ukuthi ngabe ngiyabonyewo lami njani. Since lapho madoda vele linjena nje. Ngoba lidumbe kanje lidumba kanje. Angikwazi ukuma isikhathi eside nje. Njobona ngilengise kanje ngoba ngifunela relax. So uyabona ukuthi sometimes silimazwa izinto esizithandayo nokucabanga lokho mhlawumbe. Hayi kuyasilimaza mfethu. Yeah, because namantombazane eswathandayo uthola abafowethu beyibulala kwenzakale yabona because of basuke bemthanda loyo muntu. So nawe walimazwa into oyithanda. So ngaloko nje mhlawumbe awukazi ube nokuthi kube mhlawumbe wafocus esontweni kakhulu kunokuthi ufocus ebholeni awukazi ube nako lokho nje. Hayi angazi ngibe nako lokho bafunga phela umuntu mekhula umzali vele meyosontweni uhlele ezodonsa ingane yakhe encane ayinayo esontweni. Mina ibhola ngidlale ngimncane kakhulu ngisaya ingane kakhulu angidlala ngasengimdala even iID yami ingakutshela iminyaka erongo ngoba ngangidlala ibhola lokuthi mase ngilapha afune ngiphinde ngizodlala futhi ngaphansi. So iID yami yazenziwa kabusha ngaze ngasho iminyaka erongo yabo ngenxa yalo ibhola ingawo ngithi
umzali if ekuzalile ehamba isonto uzokudonsa ngocicane nihambeni esontweni. Mina ngangisayingane lapha ibhola nje ngiqale ngiyingane ngimncane ngino 10 years kakhulu ngaze ngaba no 26 ngidlala ibhola ngabe sengiyayeka ke ngabuya futhi ngahlehlisa iminyaka ngemuva manje ngoba phela ngisalithanda ngisalifuna yabo nomuntu futhi owangihlaba wayengihlaba ngoba vele yena age yakhe ayimvumela ukuba lapha vele mina ngangidlala leya under kongekho emthethweni ngoba phela sengumkantsho bovu ukuthi idea yami isithe ukuhlehliswa emuva ngenxa ukuthi ngangifuna ukuthi ngiqhubeke njalo nebhola kuze imnandi vele imali yasebholeni. Wathola malini leyo kwenza ukuthi uzushiye ngisho sonto? Asiyeke leyo ba. Uyayithanda leso. Uyayithanda leso ndasi leyo ba. Ukwaphatha indawo yokuthi ngathi uhambe wazofika enyuvesi wafunda kuphi? Bengifunda Ongoye University of Zululand eDlangezo. Okay. Le Mpangeni. Ufundele yini lapho? Ngafike ngafunda computer science. Kayishintsha ngabe sengifunda i-teaching. I think ngihlale 7 years because afike ngashaya lenye i-degree le computer science ngabe sengigwelela wayiqeda teaching ngiqeda ngayenzima kakhulu bafu because ngabuye ngaqala pha ngabona ukuthi ngcono ngiqale phansi because sasiba u5 6 eklasini kuleyanto eyinzima yo hayi hey 5 6 kwakunzima kodwa vele sasiba u5 6 eklasini eyinzima leya course leya yo ngabona nje ukuthi iminyaka lokuyambile ngenza nje hey futhi asiyekeni leyo kufunda ngaqala phansi nje kodwa nje Ongoye ngawuhlala u7 years yakho ngaso ngaqala ngalenye then wayiqeda ke le speed teaching. Hayi bafu Hawu nayo futhi ungangitshela ukuthi nayo wayishiya phakathi futhi. Hayi asingakhulumi ngemfundo. Asingakhulumi ngemfundo. Sishiye phakathi. Into engayisho nge-teaching ngayifunda yona ngashaya nane last year kaba ukuthi khona into ngiphuthumise eGoli. Kazogijimisa imali. Washiya phansi. Hayi ngangisengiqedile vele. Usuqedile vele. Ngangisengiqedile vele. Into eyenzeka nje ukuthi ukukhuluma nje iqiniso kumele ngobhala isapho. Ngayishaya nje ngiyona engazange ize ngiyibhala. In which if ngiyafuna uqeda i-degree yami since ngayibhalanga isapho leyo shuthi angiqedanga i-degree ngisalelwe isifundo esisodwa. Uma ngifuna ukuyosenza kumele ngihambe ngosenza mengasipasa sengiqedile i-degree ukuthi angaze ngibe nesikhathi ukuthi awuthe ngiphinda Ongoye ngiyokwenza lesifundo esi1 kaba kanjalo angizange ngikwazi ukuyokwenza isapho because khona into engangitholile la eGoli ngavele ngathe itseka indaba yalonto leya kukanjalo kodwa yona i-degree yona fana ukuthi ngayiqeda kasala nje isifundo esi1 because saba u45 ngithi isapho siqala ukuyibhala ku43 sasiqala ukuyibhala ku43 45 ke mina ngathola u45 ama marks kathiwa ngize ke ngizobhala ke kangaya ke ukwaphatha indaba yokuthi ubolusa yini kunenkomo ekhaya yini? Ya ekukhuleni kwami inkomo bezikhona ekhaya ngikhule ngilusa sintsade ngingedwa bengivuka ekseni ngediphini vuka ngo4 ngiqale ngihambisa inkomo ediphini ngibuye ediphini ngigeze ngisikoleni mawuthi weekend ngangiqala ngihambe ngiyokhaphela shone phansi egxeni le emfuleni emhosheni ngihambisa inkomo ngiba ngibuya lapho ufune ngibuye ngingene isibayeni ngikhubulongwe ngisinde uyakwazi ukusinda hey ukusinde indlela around
Yeah. ukusinda ngobulongo usinda usindi Yeah. suke lapho ngokhamani phansi emfuleni bengingedwa ingawo ngisho ubungayisebenzisa imbokodo. hayi ukusinda ukulokhunja ukuphorisha Yeah. uphorisha ngobulongo ngamakaka enkomo ngasithi ubulongo kodwa umunye umuntu ongabazi ngawo sengithi amakaka bengikhula nje ngisinda nje Yeah. and uround asekaba omkhulu bese ngihambe ngokhamanzi ngibuye la bengingedwa ngoba bengingasho ukuthi bebengekho behlala le madolobheni kodwa mina kathiwa ngiyindawo ngizohlala ekhaya so ngahlala ngakhula ngilusa ke khambe ngolusa ngihlangana namafana lapha emfuleni nje nginezibazi nje bakhule bengishaya ngathi awulaba ngibabamba elinye ilanga bese ngisatshwa abafana ngoba bengibaginqa lapha baginqa ngesibhakela bafike bo4 noma bo5 ngibashaye ngi1 angiyobaginqa madoda Okay. Awona nje ukhule nje ngiyona mase kuzoduma izulu uthola ukuthi usukhuphuka nazo umbhemi inkomo kude lapha ekhaya suka phansi ufuna ukukhuphuka intaba usuphuma kwezilanda So into eningi wawuzenza nje vele zayitshengisa vele ukuthi uthanda vele ukuba umuntu wesilisa nje. Mhlamba ngisho nanokuthi indlela ke engikhuliswe ngayo angikhuliswanga ukuthi lokhu kwenziwa amantombazane lokhu kwenziwa abantu besilisa mhlawumbe ngawo ngithe noma ngakhula nomqondo wami uphusekile ukwazi ukwenza izinto ezingenza umuntu wesilisa so I can do both ngiyakhona ukwenziwa abantu besifazane ngiyakhona kodwa ekukhuleni kwami ngikhule ngenza lokho okunzima okwenziwa abantu besilisa njengako ukulusa ngizwa kona lo ngithathe igeja ngihambe ngolima ngilime ilokhunjana ngilime ngenkomo ngizibhandishe zibo4 2 phambili 2 emuva ngiyalima ingadi zabantu 150 ngilima ingadi ngivuke ekseni mhlawumbe ngizolima ingadi zasemzini abantu mhlawumbe ezo4 noma ezo5 Yeah. ngihambe ngithatha umfana amakhelwane sambe naye siyolima nje sasilima ngazo ke inkomo abantu ke Shutha amakhaya yakhe nafana nawe ngakithi impela. ba amakhayeni weni namaningi ngilima ngogandaganda thina sijwa awulimi ogandaganda asijwayela gandaganda Thina besilima ngeimbongolo. Yeah. Mhlawumbe igeja ekseni, mhlawumbe ekseni. imbongolo nenkomo into eyi1 Yeah, into eyi1. yeah so nje ngikhule ngenza lokho ke then ke ingawo ukuthi mase ukuthi sengikhula emdala ngakhula ngayithanda inkomo ngoba ukuhamba kwami ngiyale esikoleni ezinye since ngingasho ngathi ubaba ke wathatha umhlala phansi ezinye ke zabe sezisetshenziswa for ukuthi ngiyofunda zadayiswa ezinye ke savele savuka nje because beziningi savuka zife zonke esibayeni zafa zonke ibulawa yini manje hayi phela ngesazi phela madoda angesazi into zabantu savuka nje siginqeke zonke esibayeni mangathi akhumbula mhlawumbe zazi ingakhe nje azaziningi kakhulu zaziningi ezincane ezinkulu because nje bekunamasi nje ekhaya bekunamasi so zaphela kanjalo ukuhamba ngithi ukuhamba kwami ekhaya ukuphela kwenkomo ukuhamba kwami ngenyuvesi kwaba ukuphela kwenkomo kwazi because mina ngithi angikhona ngegadile so bavele sabe savuka nje zonke phansi sifika ayisekho ngisho esele manje hayi phela zikhona manje nginokubona uyilusa la zikhona phela zikhona manje angithi lento le njengoba ngisho ukuthi uma ukhule ngendlela leyo engikhule ngayo into wakhula ingako ngazange ngize ngikhohlwe emuva yabo so manje zikhona ku right ukuqala phansi zikhona ke manje zikhona that's why you must start afresh and sekwezise kwamablamani ke manje akusezona amanguni lohlobo lo lasemakhaya sekuyilezi ezithengelwa amabhele ezithengelwa ukudla akusezona lezi zakuqala i-farming uyayithanda kahle yeah farming right nemali yeah farming nemali
because ukulima yinkomo. Into enemali nje ake ngithi ngiyayithanda. Into enje efaka imali nje Into efaka phakathi. imali nje phakathi ngiyayithanda. Uphakathi nawo. Ngiphakathi nami. Okay. Ngiyakuzwa. Bengifuna ngibonile ukuthi awuzanga wedwa la. Uphethe umama lapha bengifuna ukuthi abingelele ngiyacabanga ukuthi abanye bayamazi ku social media yabo yeah ukuthi nje mhlambe asibingelele nje bese singena indabeni yokuthini isithembu sihlanganise kanjani kuzima kanje ukuthola isithembu hey umusa mseleko Yeah, kodwa before siya lapho konke ngifuna ukuyibuza nje kancane because wena ukhulu udlala ibhola bulithanda bone passion for ibhola awuzange ucabanga mhlawumbe ukuqhubeka uzame kobanyana Uzama kuphi? kulabo abadlala amantombazane lawa adlalela ibanyana Ngiqhubeka ngiyodlala ibhola. Cha phela benge ngisakwazi ukudlala ibhola. Bengiyasakwazi. Ngine injury. Walimala. Benge injury. Hayi no ngiyakuthola lapho singaya ke kumama simbone bafowethu awuna nkinga yini ukuthi avele noma mhlawumbe ufuna abingelele ngalo kuma back so screen kodwa uhleze mveza nje ku social media siyambona ngayiphendulela mina ngoba ngisathi cha nginayo inkinga lapho awufisi mhlawumbe ukubingelela nje hayi uzovela okay asiqale nje kutheni yini ofisa yini ukuba nesithembu noma nje into nje efike nje ukuthi hayi abantu besifazana ababili ngabahlanganisa gcine kuphuma isithembu Ake ngithona bafo lento yoblesbian abaningi abaningi bayiwo ngokweqiniso abanye kubafica ngendlela ezifashion yabo ngoba nje ngizosho nje ngisho nje ngicwala ukuthi hayi ngoba kuyifashion kubona umuntu uyachamisana yabo bashintsha baze babe yiwo ngoba mhlawumbe usuke ethandana nelesbian bavamfaka umuntu wabona ukuthi umuntu umnandi ngempela udlula ithosolo leli into kanjalo so mina ke ngiya ku passion yakho njengamanje uma uyilesbian kuyenzeka ukuthi khona sokukhona into ephila ngaphakathi kuwe yakhumbula ukuthi ngeke ngachaza ukuthi umfana mengibeka isandla ngangize ngimshaya ngoba ngingazi ukuthi yini le enza ukuthi ngakhona ukumqoma ngisho makuthi uyangibrasha ngizwa lutho yabo so kusho ukuthi into ephila ngaphakathi kimi ngiyaye ngisho nje ukuthi kusho ukuthi kunesilwane esiphila kimi into engenza ukuthi ngithanda isithelo into engenza ukuthi mengabona ingono nje hey vele ukuqhosha ubhontshisi wami lapho ukuthi lo muntu lena ngafuna umqhothanga yabo into kanjalo so into engichaza ukuthi abanye bayabadala ukuthi uma wakhe mhlawumbe abanengane then leyo ngane yabese iyaphuphuma leyo ngane leyo izongena kulo olandelayo so mina ngokwami ngizosho ukuthi ngilama amawele khona amawele angasekho so mhlambe yiwo lawa bangayo ukuthi ngifuna umamncane ngifuna umamkhulu you'll never know yabo mhlambe angayi ngoba nayo ngigreedy kodwa mhlambe ngoba kuyenzeka ukuthi wena nawe ungaba nonkosikazi uthola ukuthi mhlambe khona ubhuti wakho sowadlula emhlabeni afike kuwena afuna umfazi uzomthatha umfazi wesibili hayi ngoba suke efuna wena usuthathela abani uthathela umfowenu ngoba kuyenzeka ngifuna uqamba manga kuyenzeka kuyenzeka nakubhuti wami lo yabo so kuyenzeka ke lokho kodwa ke esithembini umfazi wokuqala umfazi wokuqala hayi no ungasichazela ngithi sifisa ukwazi imuphi esinaye kahle umashimane noma uMrs M ubani esinaye namhlanje siphethe uMashimane namhlanje usiphethe uMashimane namhlanje sambi no yeah asingebalekile ukuthi umfazi oqala unjani okabani hayi bengichaza beyachaza ukuthi hayi lo oqala lo mfazi lo suke wawo okhokho bakho then owesibili ke mhlambe sekuwakho akusiyo wakho owababa wakho owesithathu uye lo sokuwo wakho then lo wesi4
ngingasho ukuthi hayi suke sekuyinkanuko bafika Ngithi ngisazoyi balula naleyo ukuthi sekuyinkanuko nokuba greedy noma suke sekuyilo engikusho ukuthi khambe mhlawumbe makhona umfowenu osowaphangalala mhlawumbe bese ayafika athi ufuna umfazi sengaba uye ke lo wesi4 kodwa la abafazi nje isithembu nje sikanje bafazi manje babe bathathu nalento iya apply kuma lesbian bafowethu yeah mawusho ukuthi mhlawumbe ukuthi idlozi eliphila kuwena unedlozi elikwena khona umuntu ophila ngaphakathi kuwena iya apply ngaleyo ndlela ufeze ifiso kuwe ifiso zakhe mhlawumbe lo sukuhamba naye usukuhamba naye okuvikela uqiniseka apply ngalo ndlela ukuthi shuthi lo muntu osuke ephila kuwe ngaphakathi uye osuke efuna lezo sithembu yabo hayi ukuthi wena osuke uzifunela isithembu wena usuke wenza lokho osuke ukuhletshela nalowo osuke ukuzwa ngaphakathi kuwena futhi awuzilawuli most of lesbian angeke akazilawuli lesbian amaningi awayilawuli because asuke nalento esuke iphila ngaphakathi alawulwa yiwo yabo that's why most cases you find ama lesbian ayafeba awaneliseki nje yabo ayasithanda nje isithela ama lesbian amaningi awaneliseki nje yiloko nje engakusho so ku right uvela ube nesithembu nokuthi uhamba ugalavanta la ngcono wasona isithembu status bekela mawusho ukuthi number 3 sinama expector because uthi mele babe bathathu ay bengakacabangi ke lokho kodwa okay nizosiqedela intombi hayi madoda so since siyafuna intombi ayiseko seniqedile unithatha nga3 nga2 hayi asizithathi intombi zethu indaba isembhedeni ilapha embhedeni indaba inkinga ilala lapho nje wena uzofika usichomele ngethosolo lakho siyazochomela ngomunwe wethu ngoba uyazenza imali usho ukuthi umuntu ongcono kunethosolo umuntu uthintela ungathinti khona wena mhlawumbe kini because nina niyazi vele ukuthi umuntu uthintela uyazi mina thinte phakini that's why ke masifika thina vele sifike nje sisikwathisa intombi yakho yenza into engakazi iziyenze kuwena oh my god wena mhlawumbe uzoyishubhesha mhlawumbe 3 hours uzwe isikwathisa kanti mina ngofika ngithi 1 2 3 shesha usuqedile sengiqedile ngoba ngiyazi ukuthi ithintwa kuphi ingakho uthola abafana abaningi begcine sebenjani sebesibulala ukuthi simthathele intombi besishaya bengasifuni ngoba abafuni ukuthi bafunde uma uthi unomngane welesbian mthathe umbeke la intwana yami wenza kanjani laphana why amantombazane ngithanda kanje yabo sizwane hayi lento ukuthi sesizondana then uma sozwana ngalo ndlela ukuthi sifundisane ngeke size sibe nalenkinga esinayo sibhekene nayo eSouth Africa ukuthi usungazi ungizona ukuthi ngithathele intombi shothi awuyenzi lento ngabe yayenza ayikho intombazane engashiya wena uphethe ithuluzi ize kumina yile ngake ifuna mina yile ngake khona lento eyifuna kuwe ngoba ngisho kuthiwa mhlawumbe anginamali no 00 shothi khona lento ikhona lento le ngoba namanye akhona mama lesibheni uthola ukuthi akalamali kodwa nje azidlela amantombazane uthola ukuthi ubulewe sibani manje ngoba uthathile intombi yomuntu shothi khona lento ayenza yona intombi yakhe yabo reason why ke sesithina ke umuntu avela astick ukuthi ngcono ngithanda nama lesbian kuphela ngoba kukhona ifem kukhona ibutch mina ngibutchi ibutch lo ofeminine kukhona intombazane ethana namantombazane phela engaqoki njengami ephuma kwi background enzima mhlawumbe emakhaya la ngavumelekile ukuthi mhlawumbe iziqokiso kwami so siyabonana ke siyakwazi ukubonana ngoba sibonana ngeflag uma ukuthi ngize ngibona ifem ngizoyibona ukuthi ibhala igama layo bese ifaka iflag eceleni thola ukuthi ifaka imakeup ishamahili wena uzofika uyishele ngeke iziqome ngoba lesbian but ayisi lesbian enjani eqokiso kwami lesbian ngokuthi yona igqoka njengentombazane ngoba mhlawumbe ikhule nobaba wayo uyashaya noma kanjani because but vele ngeke sigqoke sonke ngokufanayo so kahle usuke ekufihla
uyakufihla bakhona bakufihlayo ukade kuhamba isikhathi bese bengakufihli kodwa ke lo ntombazane ke kwesinye isikhathi ke uyayibona lapha embedeni uma uyibhutshu njengami ngoba ihlala lapha embedeni iyalifuna ikhekhe zalo ifuna lona ikhekhe nayo ngoba yona into eyifunayo ayifuni uthosolo ifuna ikhekhe ukuthi ibhice makeup njani ifuna ifuna ikhekhe ngoba yona isuke yenza njani ithandana nayo ngoba ifuna ikhekhe kodwa ke labo mina ngiyababonga ithi mntanami wanangeke yimi indoda aside yimi indoda la hayo wena ngiyadoma kancane ngalapho ngeke that's why ngawenza u50-50 ngishaya u70-30 hayibo khona no 50-50 50-50 what I do to you you do to me okay yeah lesbian ke kanjalo embedeni ukuthi into esente engiyenza wena nawe kumele uyenze sichamisane nje wemnandi so bin to bin ngiyachama hayi thina shawo P2P ke siqondanisa ubhotshisi nje mntanami nje hawu siqondanise lapha awube mnandi kube nje abasiqondanisa ubhotshisi beqondana kanje akumnandi uswidodwa kumnandi ngalo ndlela awu bese kuyakhothwana hayi nini hayi veni beni khothelile abafana nibabhica amathe akubhica amathe lapha umbona njengathi nibalekela amantombazane kodwa angifuni niyoze ningizonda bafethu ngiyazilalela asikho good because vele nina intombi ezinhle yeah hey iqinisile nina nentombi ezinhle usho kanje hayi abafethu intombi zabo bayifihla zambe ebusuku kuphela no umakoti uyambona nje ukuthi unjani ubusathe ubheka le inhliziyo yakhe cha kodwa muhle usho indoni yamanzi uyayibona kodwa hayi impela cha akakaveli lapha bambona bese abingelele bamazi vele bakubona ukuthi unomuntu omuhle kanjani yeah uyeza yini mama ungaya lapha ufike ubengelele nje bakubona nje madoda yeah unjani ngiyaphila njani ngiyaphila mfowethu yebo hawu intombi enhle kangaka ubani igama wakuphi igama Ayanda Maphumulo Isibongo Msinga ikhama semsinga Msinga kuphi nomsinga emabovini senhlisi yebo uhlangana kuphi nomuntu wakho ngisho ungasichazela ukuthi ekahle nihlangane kuphi eThekwini yena esikoleni yena sahlangana eThekwini naye esikoleni khona lesasiya khona nje okay manje why uzibiza ngo Mashimane isithakazelo sami isithakazelo okay because ngiyacabanga ku social media yabona sekavele wakubuza number plate phela ku social media bakwazi ngegama bakwazi nje ngoMashimane hawo Mashimane njalo manje ongijeni yini nje eyakuchaza ngapha ku Nkosiyazi mayebeka nje udaba lakhe inhliziyo yayithini lapho wabeka nje Nkosi yami ngathi ngifuna ukuzama nami ufuna ukubona kuyaphileka yena hayi ngayithatha lento kwaphileka umnyovu madoda ubuke wazama ngapha kwisilisa wahluleka ngike ngazama kodwa bengingakenzi izinto ezitheni engingakhona bekusayilokho nje kumngane okay so nesikhathi singakanani nizwana manje so wabili nobabili singamfaka omunye because akekho hayi sesisidana sisiside kusafana sesiphushile okay I know siyabonga nje ukuthi usihloniphe nje masithi uvele bakubona yabo phela kuyathiwa kuthiwa sukuba mngami bakubona yabona nje naye ngicabanga ngiyamthokozisa kuzomthokozisa ukuthi evidweni uvelile nje umama yabo noma umunye ke mhlambe uzothi mayebona ukuthi hey uphuthelwe ukuthi angabe bikho la
Yeah, hayi kulungile hayi siyabonga. Kumele batsheleke ukuthi sewuthathiwe wena. Yeah, Hayi manje bayazi. Sibonile nje impela ngathi ubuhambisana lapha inkomo noma amachali. Hayi behambisa inkomo. Awu madoda. Hey madoda. Balobola impela Nkosi yazi uthina lutho bafethu. Thina yabona ukuthi intulwa yini. Oh, mele siphula phela lapha amasokisi. Sisahluleka nalawo. Kumele kuqale lapho. Bafuna ukudla mala lapha. Ngithi uyabona. Sifuna. I know siyabonga kakhulu Mashimane. Yeah. Uzofuna umuthi mathweni. Ngiyabona sofuna ukuthi matho manje la eduze kwami. Unenzani manje? Awuye bengesini uye. Manje ungitshela uyithola i-social media like i-reacta kanjani because umuntu vele opostayo ukuthi unesithembu nani na yonke lento le. Uyithola i-social media i-reacta kanjani entweni yokuthi unesithembu? Bengizothanda ukuthi singagxila kakhulu kule sithembu but i-social media ngicabanga ukuthi ku right khona lokho ukuthi ngiveze ezweni ukuthi thina abantu bobulili obodwa sithandana kanjani khona bezofunda nabo lento bayijwayele ukuthi kahle ikhona hayi mhlawumbe ingeke because now usengazala usemncane nje mhlawumbe uzozala ube nengane kuhle ukuthi into uyifunde isale kude uma uyifunda uyibuka uma ukuthi awuyithandi thula ngaphakathi kodwa ke phela akunankinga ukuthi wena uyaxeka inini kodwa ke ikusasa laziwa mfundi uqinisile ngoba kusasa nawe usengasizala wena uyothi uma sohlangana naso uzoyenza njani uyowakhuluma lamagama lawa owabhekisa kimi ingakho kubalekile ukuthi funda la kumina ngizama ukuveza ku social media ukuthi cha iyona lento ikhona hayi ngubikekho ngoba phela kwabanye kunina kwabanye akusiyona ifashion. Abanye vele basuke benzela ukuthi babuke nje ku social media ba trend yabo. Kanti thina cha. Into esisalwe nayo base ngingachaza nje. Into segazini le. Uyizwile inkulumo ka Trump lapha ya uthi eAmerica uthena nje kunobulili obuyi2 phela. Yeah. uTrump eyubekile lapha wathi yena ezweni lakhe there's only two genders which is male and female. Lawa amanye uthi yena ama unknown. Angizwanga kahle inkulumo kodwa ngokufunda lapha bengibona kubhalwe transgender. Bengeve khuluma ngo angifundanga ngifuna ukuphawula kakhulu kodwa ngingabona ngathi kubhalwe ukuthi transgender. Umuntu oyi-transgender ke umuntu njengoba ethi unobulili uthi ufuna ubulili obu2. I think ukhulumela ukuthi ngingazishintshi ngizenze umuntu wesilisa. I think angizange ngifune inkinga yami ngiphawula into nenginga. Uyabona ke wena uyisho ngenye indlela because thina isounde like ngathi uhlasela ama lesbian nama gays. Ngathi bekhuluma ukuthi angizwanga inkinga yami ngiphawula into engingayizwanga kodwa bengibona. But uthe yena there are only two genders. Lawa amanye akawa-identify like they are unknown. In which that is transgender. Umuntu wesilisa oyishintshayo mhlawumbe amazi umahlengi owazenza leyo ncwadi lena yazi le ncwadi yamahlengo wazenza uhlengiwe. Angazi noma nifunda ngayo futhi nisebancane kakhulu. Nifunda kanti ngiyayikhumbula leyo ncwadi. Angiyifundanga kodwa abantu abaningi babe nokukhulunywa ngayo. Incwadi nje edumile. Into kanjalo futhi nje bethi akawa funa amanye amajeni usho la abazishintshayo ukuthi mina sengizoshintsha ngusika amabele ngizozenza imeli ngibe nentshebe ama transgender yilawo futhi yena uthi akafuna ezweni lakhe. Mhlambe akakhuluma ukuthi akabafuna abantu abathanana angizange ngazi kodwa kona njani yona leyo right yokuba i-transgender i-right kwaba njengoba ngingachaza ngathi usuke ungenwe yinto engabuso ungenwe umoya nguwe abo nje umuntu wesilisa for example eSouth Africa maningi kakhulu ama transgender abantu besilisa ashintsha bentombazana imizwi ama gay usuke ezibona intombazane kakhulu bese azenza transgender vela afuna ukuba intombazane kakhulu nathi ke ma butch ma lesbian siyakwenza lokho
ngiyakwazi ukushintsha ivoice Yeah. ngenza ama-teas ngiyoshintsha ivoice ngibe nentshebe ngisika amabele ngiyakwazi ukwenza lokho Ufake sengiyi-transgender-ke lapho but iyafana into eyodwa lena kuwukuthi wena mhlawumbe awuyanga to that extent ukuthi mhlawumbe uzoshintsha uzokhiphe mhlawumbe okusemzimbeni noma ufuna ukubukeka exactly ukuthi ube umfana to me iyafana so uthi wena ayifani ayifani ngiyakwazi ukuthi mina uma sengiyi-transgender ngithala nentombazane straight Yeah. ngidile nentombazane straight yabo umfana oyigay uyakwazi ukuthi mase yi-transgender kade umfana uyakwazi ukuthi usengaba intombazane ntonto ukuthi angathandana nawe straight yabo But I'm worried ngento le ngedidi ukuthi isebenza kahle. yini Mayisifake. bayafakelwa bayafakelwa hayi iyasebenza iyasebenza bayafakela especially kwabantu besilisa yeah kubantu besilisa vele uqinisile bayafaka inkomo bayazifaka inkomo bayifaka bayifakela inkomo basusa itoto hey madoda that's a transgender lesho ulokhu njana ke le ngicabangayo akhuluma kodwa angifuni uPaula kakhulu bangilalela ngizange ngilalela inkulumo hayi cause indlela mina ngizwe ngayo yabo bethini cause uthi afuna amanye amagender Yes, mina am a female yeah. la eSouth Africa Akushintshe lo. nakushintshi lo akushintshi lo angisiyo i-transgender yabo Yeah. ngisangi-under female okay naye umuntu mase yi-transgender uzohamba uyishintsha abefuna ukuba ushi abe ushi befuna ukuba uhi abe uhi yabo mina ngizisiko wami umzimba akukho la ngisayisike khona la ngisayishintshe khona I think mhlawumbe bekhulumela lokho angazi kodwa ngiyilalelanga uma ngifika endlini ngifike ngiyilalela into bangibabonile bekhomenta lapha ama-video ami bethi ngiyibonile into nkulumo kanjalo Oh, okay futhi-ke ngihappy kuba ngise-South Africa yeah awukho ngibhekile ngithandaza uThabo Mbeki uThabo Mbeki wangikhulula. hey wangihlenga kakhulu Thabo Mbeki phela sinakale sayikhathi zethu unzima yeah wafika uThabo Mbeki hawu sebengamgxeka nje mina ngiyamthanda kuba wangikhulula wangipha ifreedom khona bangamazi ama-TK bayamazi nje mhlawumbe bamazi esikoleni hayi abamazi Thobani former president amfunde encwadini amfunde encwadini hayi ngibonga Thabo Mbeki so enye into like as umuntu like as I wouldn't say much of an influencer but someone like or well known like kuma social platforms udila kanjani mhlambe ne hate or abantu like aba commenta izinto ezinegative toward izinto ozenzayo or izinto like ozipostayo nje Yeah. Nje no Dominic ube trenda uyakhumbula ukuthi ugogo mawenu ugogo Scottini ubelahlela amatshe ku Dominic. Hayi mina ngingathi ngimthanda kakhulu lo osuke ngidelela angazi mhlawumbe ngiyahlanya yini kanjani man kodwa lo ngidelela lapha ku social media ngimthanda kakhulu ngoba uma engidelela engithuka enza konke into asuke yenza yona indlela ngiphakamisa ngayo nje leyo yabo so kungithuka kwakhe kuzosuka omunye athi ubonile ukuthi usibani bani uyathuka atshela omunye mina ngaloko ngenza njani ngiyatrend yabo and futhi bukhumbule manje ukuthi i-social media thina lapha ku-social media siyahola the more I trend the more mina ngithola imali yabo so abaqhubeka bangithuke okungithuka kwabo ikhona lokho engikufunayo mina sometimes ngiyaye ngenza into ngithele umgqakazo uyawazi umgqakazo inkukhu uyithelela umgqakazo kanje bese uzihambela ubheka uflathela ubhekele uzokwenzani inkukhu lapho izogijimela lapha umgqakazo iyona into engiyenzayo ke mina leyo ukuthi kwesinye isikhathi mama ngifuna ukuthi okay ngiyabona manje iyona indlela leyo suku wenza ngayo ukuthi uhlezi ukuthi ube relevant ebantwini so the more bengithuka ngiyathanda abangithuka ungithuka kwabo mina ngeke kuze kunxentule elinye imiliyoni lapha ebank ngoba
unehlezi bekhuluma ngami unehlezi bekhuluma ngami akunankinga umuntu ongithukayo unomona omunye ongithuka asuke edlalela indlala but ke all in all angikwazi ukuthi ngingabuyisa mawukuthi ungibone angikwazi la amagama amambi ebantwini angithandi ukuthi ngishintshwe umuntu indlela yiyo bese nami sengiphendula ngifana naye cha yena mebona ukuthi uyangithuka sokhulunyiswa indlala yabo sokhulunyiswa umona yeah cause eyikona yawo uqinisile abaningi kusuke kuumona abanye abaningi kusuke kuumona kade bangiqala mina bangiqala kudala 2021 namanje ngisakhona ngisamini angazi ngize ngendawo so angazi noma ubonile bekwenzakalani phakathi kwagogo Sikhotheni no Dominic so as much as usho ukuthi I think lento isho it makes a lot of sense because those two people they were trending for the past 2 weeks because of le fight ebebanayo yabo they stayed relevant and they were making money for that content they've been posting ukuthi ubani ukhulume ngomunye nobani ukhulume ngomunye yabo so ikupho kunye mhlambe ongathi mhlambe ukufundile kuloko bekwenzeka phakathi kwabo ongathululeka abantu ukuthi this is the thing that they should be aware of or something. No mina ngasho ukuthi if we public figure vele kubalekile ukuthi abantu bazokuthuka vele so umuntu mayekuhlasela nawe as much as ehlasela umuntu ophezulu kangaka mayemphendula uzoyenza more money and more views ba right belwa ngale ndlela ngibabona benza njani bazothola more views ngaloko wabakwenza vele bazothola imali they will gain something ukuthi vele benza leya content yokuthi bayalo but as for me uma umuntu mengithuka mina anginankinga nokuthi uyangithuka because kungithuka kwakhe ukungiphakamisa wakhe uyangiphakamisa so kungithuka kwakhe mina ngeke ngize ngithi manje na wena usuyangithuka sengimele nami ngenza ivideo ke manje uthi hey wena usungithwala kabi mina ngoba ukuthi vele ngiyazazi ngintombazane lokungitshela ukuthi ngigqoka egcineni ngiyazazi ukuthi after makuphela inyanga ngiya kuma period sekumele ngenza ivideo ngitshela ukuthi hey futhi akwena hayi cha ngeke ngize kuhlasela lokho ngike ngakwenza eminyakeni eseyadlula ngiyabona ukuthi kuyabheda if I retaliate esikhathini esidingi since mina ngiziswankela kukancane ukuthi mhlambe ngiswele yabo uma sengishaya wena kwi South Africa ngibukeka mina njengomuntu omubi bese kuthiwa ngiyayitshela ngiphakamisile waye ngizothula umuntu kanti mina nami ngisuke ngikuthuka ngento engiyibona kubani kuwena wenze njani osukele mina so ngengakwenza lokho abantu bengithuka abantu bangithanda ke bangithandela yini impendulo zami ukuthi hayi cha hayi ngiyagadla kodwa kodwa kahamba ngabona ukuthi akungisebenzeli mina ngoba abanye abaningi baye ba complain bathi avele ayitshela lowa ngoba ezazi ukuthi unemali ukwazi ukuthuka abantu yabo so ngabona ukuthi yazini just for mina ukuthi ngibe right angivele ngithule nanokuthi ke account yami bake bawathatha kakhulu ngenxa yokuthi bengiphendula umuntu bengithuke nami kwakuyindlela yami ukuthi mangiphendula ngiyatrenda mangiphendula umuntu ngiyatrenda I rather manje ngikhothe into ishilo bese ngizivezela iproof yami ukuthi ngihlala emjondolo ngikuvezela indle yami ukuthi ngigqoke ifake ngivezela slip uthulile le indlela uthulile nje ngishaya kanjalo ngicela ngithule ngobuka ke lo yabo ngihlala emjondolo ngizokuvezela indle ngigqoke ifake ngivezela islip ngithule la lapho peace akasekho sathi manje hayi inkosi yazi ayitshela hey thuka abantu abeswele ini usukungachomi lapho sukuveza iproof ngoba sokuba ngisukele angithi basuke bemsukele ku social media so usuke ba address kahle kahle so ngikhombisa ukuthi lento ekhulumayo ayikho nayi proof kodwa ngokuthi ngivala umlomo but before ngangingawuvali ngangikuthatha bani hayi sasekuloko nje khona le video lo wayenza man ngiyibonile yathola ama views le video leyana akazobani lo bom addressa umtshela ukuthi usebenzisa ama pet ka 500 kokubani lo ubani lo wenzeni lo ubani lo angilantombazane lapha azangazi ukuthi why amantombazane kube yiwona angathi akazithanda kakhulu yama lesbian ayakhomenta kabuhlungu kodwa amantombazane ayakhomenta especially labo mama laba
abashawa umhlaba uzolisho nje ligcwala umlomo yabo nje labo mama ngathi basho kade beyivula idliwe ihlakaza behlaka bayathanda ukukhomenta kabi kuma lesbian angazi noma beso befuna ukuthi nathi sifane nabo sihambe sivula yabo nje lo wayengisukela nje lo sisi wayengisukela nje ethi ngigqokela mama ini na kusengimvezela kama always am lapha vele ngiyintombazane bafethu asikuphikanga lo ngiyintombazane ngaze ngisho ukuthi ngiyindoda ngiyintombazane ngizwa ama period ngizongena nje esikhathini ngingene ngiqede akungishintshi kodwa lokho ukuthi ngithanda namanye amantombazane yimizwa feel ukuthi ngithanda namanye amantombazane but ibody yomuntu wesifazane yakhandlela ukuthi ngumuntu wesifazane lo ngeke uzokushintsha ukuthi wena ngizolokhunja lo ngeke uzongishintsha ukuthi ngena ama period ungishintsha ukuthi ngithanda nomunye umuntu wesifazane ngizothandana naye ngizothandana naye futhi naye ungithandazi ukuthi mina wami ubaby uyangena kuma period yabo ahambe futhi ayesitolo ayongithengela ama always abuye no chocolate abuye nama cake I'm craving yabo mangikulesa sikhathi lesa sokuthi ngikuma period vele ngizocrave ufune ngidle into ezikhala kahle ufune ngidle kamnandi angenzele breakfast in bed yes yet lapho kodwa usuke sangibuka njengesoka lakhe kodwa ngikuma period niyacrave mani kuma period crave that's why umuntu wakho mama wazi ukuthi uzongena kuma period mawufuna ukuba nengane mshaye because ini sithini singisi ovulate noma yini yona lonto leyo ngena ku ovulation ovulation umshaye lapho ke momshaye lapho lo muntu mase uqhanyelwa njalo yaqhanyelwa ke lapha mawusu lesa sikhathi lesi ingako umuntu wesilisa ufuna umshaye mawufuna ingane ihlala same time iyahlala nje umgadi ukuthi ulapha kule shy so nami ke ngoba ngisuke ngikuwo lo maprodi ngiqhanyelwe ngicrave yabona nje ngathi ngadla kamnandi into ezikhala kahle so ke umuntu omuya kwazi ukesitolo afika ngithengele angilethele and futhi mina ke mangimaprodi ke shemayi ngihlala endlini inhliziyo encane ngihahameza ukuba moody nawe mhlawumbe unayo girlfriend wonke umuntu wesifazane mangimaprodi hayi ngoba naku kusokuyile lesbian kanjani wonke uma sokuma period siba nje nenhliziyo incane kusokhona nje lento nje but thina asithinti ngoba bathi bana ama pain or something kusokunesilungu basuke baseyinhlungu nayo izona lezo inhlungu ezidala ukuthi ngihahamele that's why ama period pains angithi basuke baseyinhlungwini la useyinhlungwini ingako suka uma period but ke phela leqiwa ke robot imnandi kakhulu sire ayimnandi kakhulu kuma period leqiwa robot because ukuthi abantu abaunderstand abamongena lapha kuma period igazi liyama liyama igazi uyakwazi ukumshaya kuma period umshaya nje kuma period igazi liya stop liphuma maseniqedile so ukuthi abanye abantu ke besilisa bakwazi lokho kodwa ke abanye ke bayaleqa ke vele ukuthi ngeke bazibavume use condom ungene nathi ke thina singena ngazo izandla sinamsebenzi la nto sokungculaza zayidollar singena kunjalo for the fact ukuthi nje lizo stop vele mase ngiphasi kuzona liyama nje liya stop nje ayikho nje into edala ukuthi umuntu mama product akenziwa hayi kenziwa futhi la kumnandi khona kakhulu ila kumnandi khona kakhulu because iqanda suke livuthiwe livuthwe lokho ukuthi uyanwayizeleka ukuthi yabo uyakufuna ukuthi ngeze nazi ke nina vele iminyanya kumuntu wesifazane ithi amaprodi mina ngisebenzisa lokho kanti la imnandi khona angithi usuko opha phela so suke sinalento leyo ukuthi uyopha uzofika ngcolisa amashiti zonke lezo zinto lezo sengichazelile uzongena eshaweni ageze mephuma nje lapha eshaweni manenze liya stop igazi wangena nje wena ngaphakathi igazi liyama aliphumi phela nawo ndlala ishita ngithi phela ngathi suke saphuma vele okokuqala lizoli sokusaphuma lokuthi usanaphuma eshaweni but once wangena ngaphakathi selimile ningenza kuze kuse mhlambe nina kunzima ukuthi banidoje because nina ne understand phela thina vele basitshela izinto esingayi understand vele sivele nje silahleke nje senamanga ngathi umuntu eyangizi ngoba ngimaperiod basho kanjalo angilibhadi futhi first day kumele understand ngempela suke kungekho mnandi suke kubhlungu senhlongweni aphethwe isiluma akumele vele ukuthi
into ongayenza nje ngomthengela into ezimnandi adlabo ifo ukuthi easy pain but ngakusasa sungamshaya isilumo phela siphathani la ukuthi ukuphatha kuze uyophela. siqala ungakangeni siqale bese sakuphatha mhlawumbe ngelanga lesongene ngalo second day mhlawumbe sikuphatha ekseni ntambama sobe sesingasekho kuba kanjalo Okay. Siyafunda namhlanje. Kusho ukuthi anisasincishike bafowethu. Hayi abasaphunyuki ke manje sesinishi bangancishi bafethu badlala ngani ngihlale ngibona emcimbini ngamaskandi usuke wenzani emcimbini songu MC Yeah. mostly sobe ngiqashe ukuthi ngo MC number 2 so ngisiwe MC so ngiqashwe ukuthi ngiphusha umcimbi niyaqashwa nje for ukuthi nginiphushe nje umcimbi nje sa promote ikhona ke imali lapha na usho kanje kuyaphileka nakona ayaphileka ku promoting right ekhosiveni because yabole ukuba uMC vele into so kufuna ukuthi ube no connection awube MC yonke umcimbi but leyo promote hayi iyona right umcimbi nomcimbi wa promote umcimbi nomcimbi wa promote so niqale nini kuba MC yo ngaqala nini 2022 2021 yini mhlawumbe uthando lomaskandi noma mhlawumbe ngikangacula ngaye ukucula ngavela ngahlala ekubeni uMC okay yabo bocula so MC ke u right ngicula iAfro pop kodwa ikhona ingoma yamaskandi angayikhipha nomjulisi umjolise nayedwa naye umana ucule baze bamthengela imoto manje ayikhona ingoma yamaskandi ngayikhipha naye but ngabuye ngayeka lento ucula ngasticker la ekubeni upromote because promoter ke ku right because vele uma umculo iyafana lento uba MC uba iartist noba MC iyafana esinye isikhathi uyaqasha umunye isikhathi awuqasha kanti leyo kuba iinfluencer yokuinfluence umcimbi mhlawumbe onyakeni mhlawumbe bamibili imicimbi ongaqashwanga kuyona ukuthi influence but most imicimbi suke ikhona uyayiphusha nje uyayiposta wenza konke uyaqashwa nje ku right ke kulokuba influencer so kubhadala kakhulu lokho kuyabhadala phela kuya ngokuthi usunama followers amangaki babheka lokho futhi babheka lokho ukuthi wena mawuposta izosabala kangakanani ivideo nanokuthi ubani futhi lo ufuna ube semathene ebantwini ingakho uzongithola ngisemcimbini eminingi because ngisaqala vele bengimcimbi bengihamba nje ngizihambela nje ukuthi hawu ngiyaswenka ngazwa ngokuswenka yini kodwa manje sengiyahamba nje ngoba naku vele sekukhona imali engene ephakethini ngihamba emcimbini ngiyo-attend so do you consider yourself like an influencer now yeah I am an influencer so i-disadvantage ukuba influencer kahle yini ukushelwa umqashi wakho umcimbi madoda yeah disadvantage ukuqala ukushelwa babahleli bemcimbi bashilana akuqasha umuntu kanti ufuna ukuthi akushele uyazi ukuthi usayafuna lesithelo manje yeah ufuna isithelo number 2 ungakhokheleki abanye abakhokhi mina ingako ke mina ke angipromote ungangikhokhelanga angiyenzi ngoba nami ngiyayenza imicimbi umuntu oswe ngimqashile akawubeka emcimbini wami engenawo u70% because manje abaculi sebevele bathi bafuna 70 abasawufuna u50 awuzi mina kumina unganginika u70% so nami ke mawungiqashile lapha ku-influence angizi ngeke ngize ngiqale because umcimbi siwuphusha mhlawumbe 3 months yabo sasele 3 months ukuthi ube khona ngitshele nje mina uTikTok wami ugcwele lo mcimbi wakho lo ngiyaposta ugcwele umcimbi Facebook wami ugcwele lo mcimbi wakho WhatsApp wami ugcwele lo mcimbi wakho and mina ngibuye ngibe negroup ukuthi okay na igroup nabantu abazompostela abanye aba right abanama followers a right ku TikTok so if uqashe mina usuqasha ipackage package yabo ukuthi ngizokulethela nabo abantu abazopromothela abanye kuba kanjalo so i disadvantage leyo uyabiza masohamba nama package MC kuba kanjalo so nje leya MC bayangiqasha wona uba MC kodwa mostly iqasha kakhulu lapha promote umcimbi should bayabona ukuthi
event we promote impela nje phela igcwale nanokuthi ukuze ebantwini. ube influencer uqashe umuntu azokupromothela umcimbi uthole lo muntu owazi abantu Yeah. because itafula mali 25,000 vele mina ngizuza nezigwili zami engazi ukuthi mhlawumbe ezothenga amatafula awu3 sengiyazi nje ukuthi wena njengoba ngithenga promote umcimbi ama VIP athi 25k sengiyazi ukuthi mina ngizoza nje nabana ne package engaka senginabo abantu abangaka bazothatha amatafula so uyabuka nawe uma umhlelo omcimbi ufuna uhlakaniphe ukuthi uqasha wenza babe influencer because akukho mnandi ukuthi ngiqashwe noba ngiyazi nama followers amane just for ukuthi ungadvertisela mhlawumbe abantu bazofika mhlawumbe bangafiki kubheke ukuthi uma ngiqasha lo already uzoza nabantu abangaka abazothenga nama package ami ezumhlelo omcimbi labo 25,000 ngithi ubone ukuthi umcimbi itafula lo 25k 15,000 kuba kanjalo Ikhona yini i-brand oyipromotayo? i-brand I-brand like oyigqokayo impahla nani Yeah, i-checkage. abakubhadalayo. Okay. checkage Bayakubhadala for yona. yeah bangibhadala ngiyi-ambassador checkage iyo i-brand engiyipromotayo engathi engihle sekuyiyona manje baka checkage ngazi noma uyayazi i-checkage We. Ngiyazi angifuna ukukhohlisa. i-checkage yase UK Yase UK. but Ngiqale phela nini ukusebenza nabo? ikhona la eSouth Africa ikhona phela i-checkage all over kufana izinto esizigqoka la igqoka lo magucci Galaxy Boys zonke lezi zinto. ngithi ikhona la ile sicathulo esinemira Oh, ngile sicathulo esinemira nje okay. inga ngisigqokanga Awusigqokanga namhlanje. ikinga ngisigqokanga ke manje ya ngi-ambassador yakhona bayabhadala phela angithi ukugqoka impahla ukuletha ama-customers mhlambe eshop nje yazi mina ngiyayenza 30,000 for ukuthi balale beno-30,000 ukuthi i-check ichu 2,000 yabo mhlambe makufika ama-customer u-15 ngosuku nge-weekend balala namalini mangewona i-weekend Monday to Friday mhlambe esitolo ayangena u3 because even WhatsApp wami hleli bengibuza ngike endaweni ukuthi ngithi ya sometimes mina kube yimina ngibathengelayo ngibaphosela Okay. sesikhona ke isitolo guys sesikhona isitolo eSouthgate besingekho sesikhona manje Southgate Bahamba bayobheka impahla. bangamba webheka checkage lapha Okay. sisanda kuvula khona And yazi khona into nje nokungixaka la kuma social media akhe nginokuyibona o mhlambe kuma post amangabe benza ama post abekubhalile banokubhala bakubiza ngenkosi ezitabane where else ku social media yakho bakubhale ku social media yakho inkosi yazo umfana wesithelo so inokungixaka ukuthi lento leyo like I confuse mhlamba ama fans akho or like audience yakho nje. no igama lami nginkosi ezitabane ngokuba nama sponsor nokuba yembasada kwangiphoqa ukuthi ngishintshe igama ngishintshe nje last year unyaka kuphela ngaba inkosi yazo Okay. so baya understand Nkosi yazo. igama lami inkosi ezitabane nje noma ikephi la ngiqhama khona ngaze kuthiwa inkosi yazo hayi inkosi ezitabane ngaziwa inkosi ezitabane so kungiphoqile ukuthi because kuthatha isikhathi eside ukuthi ngize ngishintshe kade babefuna ukuthi ngilishintshe so likwazile nanokuthi lingivalele ezintweni eziningi lela gama so mhlambe mama eradweni abakwazi ukulibiza Yeah. thola ukuthi ba eradweni bayabuza ukuthi usebenza nobani yabo abakwazi ukungibiza because nala igama leli sigcinele ngicwaza so ngabe sengiyacela ukuthi siyacela bale sicela ushintshele igama lakho yabo so ngalishintsha igama kathiwa ngisenda ama-proof ukuthi ngishintshile ngasenda ama-proof ukuthi hayi cha selishintshile ngishintshe nje shintshile igama October ngisanda kulishintsha nje ngiyinkosi ezitabane ngaziwa ngalelo gama nje from dala 2020 2021 ngaziwa nje inkosi ezitabane Sifika nje thina ku socials yakho Nina nifake social nje, ingakho sidideka ukuthi hayibo why kuma post akubhale kanje yabo ama-poster ke bangibhala kanjalo nje yeah, sizwe umsinje awu babhala nje inkosi ezitabane but sengibacele kaningi bayisho lo bonaka abantu ukuthi angeke sisakwazi ukuthi
ni sinilokhu nje sikubize ngalelo gama lelo kodwa ke umuntu obengibiza ngokuthi inkosi yazo ukhuzana odala ukuthi vele abantu bajwayele ukuthi hayi inkosi yazo because manje abawazi vele ukuthi inkosi abakwazi manje alibizeki linenhlabathi igenge kaMaskandi linenhlabathi noma lingathi liyacwasa yeah but wena bonganankinga mabekubiza ngalo awunayo lento lokuthi legama leli igama balisebenzisa ukuthi ngoba ngike ngasho nje ngikhule kanzima ngikhula ngibizwa ngaso ayikho into akusathi ixhifi ezodala ukuthi umuntu mengibiza ngokuthi ngisitabane bese ukuthi ichimbi futhi makuthi ichimbi vele futhi ngiyifake why kuzoba buhlungu ukuthi khona umuntu ongibiza ngisitabane ngisona akushintshe akwendawo ngiso so nje mongibiza ngento engiyona hawu mfethu khamba kahle ngizokuxhawula nje ngiso ayikho nje into ebuhlungu kumina ngaphandle abanye abantu bayazwela bathi isizulu sibhlungu mina nginankinga mina ngumzulu ngibhinqa igama nje ngibiza ngembaba nje ukuthi lokhu kuyiloku okunye nokunye nje hayi angihlangani nawo ukuthi uzongibiza ngokuthi bese sekuba buhlungu abanye manenhliziyo ezizwilayo mina hayi amazwili kade yazwela bengithuka ngifika left and right ngisakhula manje ngisangibiza isitabane bese kuba buhlungu hayi ngeke kwenzeke lokho futhi angisilo phela i2K ama2K lawa catch ama feelings ale sesizovala nje because sesiyela ngasemaphethelweni kuze nawe sikudedele ngifuna ukuthi nje mhlambe ube nezwi la ngikubuka lapha ku social media kuma video wakho nendlela ophila ngayo ngiyakubona ukuthi uyile lesbian eli clean sinokubona ama lesbian la amavukuvuku nje ungazi ukuthi kwenzekani uyageza noma ngagezi mhlawumbe ungathini nje to advise amanye ama lesbian ukuthi phela bayithande mhlambe ngingathi nje umuntu akayincinze ayincinze khumbula ukuthi ukuqala kwami ngithe bengifundiswa into enziwa abafana nento enziwa amantombazana ukuba yilesbian akuchaza ukuthi usuyindoda yes ayaphoxa vele ama lesbian umuntu avuka ekseni ahambe ayohlala kaJohnsina engagezana Alex isitolo enye into engiphoxe kakhulu ile ukuthi sebebhema ugwaye ubhema ipublic siyabhema uyabhamba irongo kakhulu into le uqinisile funa sibuye sizazi ukuthi sinje akushintshi ukuthi singamantombazana akusoze lokho kushintsha ukuthi umuntu uyintombazana vuka ekseni washa izitsha wenze imisebenzi enziwa umuntu wesifazane kephi endlini ekhaya bese uyageza kuphumeka usuyobona abangani bakho leyo ubhema estradini ubhema insangu ubhema ugwayi omakhelwane bebuka umusu ukuhleba umzali uzumhlebe ngalo already uyamhlebisa ukuthi uzale ingane edifferent wena musu ukwenza uzukwenza ukuze kweqe kube sengathi wena usuyinsizwa manje wena usuyindoda ngakini nje lokushini kuvunywa wena ukuthi hey lo wana mfethu ugwayi umonqa ushaya one scave usulezansi cha akufanele ngabe siyakwenza lokho maningi ama business opportunities ongazicreatela wena ukuthi uyintombazana ungahamba ufundele ukuthunga uthunge ungakwazi ukuthi unjengami ikhumbula ukuthi mina ngithe kuye ngengayeka isikole ngenxa ukuthi ngijaheyini ibusiness ungakwazi ukuthi uzivulele inzipho ufaka abantu inzipho ufaka abantu inkobo akushintshi lokho ukuthi uyini uthandana namanye amantombazana ungabe ashamed ukuthi uyintombazana kodwa leyo ukuthi ungazithandi ungagezi ube usikhotheni waselokishini kuningi business opportunity ongazicreatela wena side lakho ngaphandle kokuthi ufuna ukufunda ufuna ukuthi wena uzugqoka igama ufuna ube clean ungangena Mr Price uthenga unonini once mama ugezile nje uclean uqedile into ebalekile ukugeza nengqondo yakho uyivule ubheke ukuthi okay mina njengamanje njoba ngihlezi ekhaya
yini kodwa engangikhipha la ngikwazi ukuyimela ngadayisa even usweet usweet nje lobo 1 rand uzimele nje straight nizidayisela usweet yabona mina ngasekhaya ngize la eGoli bengidayisa ingingila mina khona umuntu okwangena lapha ku live wami izolo bengidayisa ingingila mina ngihlala elokishini eMlazi egatini ekhaya ngizidayisa yazi ingingila bezingenzela imali yangempela ngosuku bese kwenzela manje bengenza imali bengilala nje nabo ngosuku 1.5 ngilala 1. ngengingila ngento engithenga ngo20 rand hey 20 rand ngisho eMlazi into bengizitshutshela ingingila nezinto ngizidayisa estradini ngibeka ibreast stand yami ngilala nemali enhle kabi abantu mabephuma bebuya ngestimela bekhuphuka ngomgwaqo bekhuphuka lapha ngasekhaya bazodlula abathenga vele emjondolo kenziwa njani akuphekwa ulala ngegwinya bethenga igwinya ngala bathenge ngakumina bethengani bethenga ingingila ngaqala lapho lo mali leyo ngayibeka ngithe mangiqeda ukubeka lo mali ngenzani umjondolo u3000 ngenza 1.5 ngesuku wengingila ukuthi ke mangayenzanga lo mali ngenze mhlambe 800 rand ngiyazi ukuthi ngo200 rand ngizobuya nengingila esinqwaba eChester le eKuVictoria eDurban 200 rand bese kuzalela malini hey madoda yabo ngayibeka lo mali thema ngiyibeka lo mali leyo yafika 3000 umjondolo bosa u3000 ngalesi sikhathi nama Wendy House ngayibeka ngabeka umjondolo kangena umuntu warenta ngashaya imali yerent njalo ngenyanga wangirentela lo mjondolo wazala omunye umjondolo uyangizwa ukuthi ngithini wena so ukuqala kwami ukuba business minded kwaqala ngengingila nogwayi ngibeka ingingila la ngibeka ugwayi ngenza 1.5 ngosuku ngeweekend angidlala ngemali ngempela ngicane town ngangiphinda 3 times 3 times because kuyaphuzwa ngapha ubona umuntu mehashukile uyahashuka uthenga ingingila imalini 5 rand babaleke labo 5 rand kusesiphithiphithi uma uselokishini uhlela emalini hlezi ngisho uma uselokishini uhlela emalini yabo nje wahlala elokishini uhlele cabanga ukuthi wenzeni ungavuka ngangavuki mina ngihlala koJohnston ngavuka ngabeka ingingila ke nami ngengaphuza ngabhema ngadakwa ngangidakwa ke nami ngaleza sikhathi ngisenza lonto ezengingila ngangikwazi ukuthi ngikhiphe 100 rand kuzofika mhlawumbe abanye abangani bami sesiyahlanganisa 100 ngiyaphuma ibhodlela sithola obhiya abawu4 ngiyalala ngidakiwe ku right ngangiqi 100 rand ngoba the rest ibihlala kwiCalbot le icathulo imali bengiyithatha ngiyiphose khona ngisave khona kaphuma 3000 komjondolo ngabeka umjondolo wa rent umuntu umjondolo wazala omunye umjondolo usho ukuthi lento leyo like yakushintsha to the person that you are today yeah kukanjalo nje mfethu ingawo ngithi if we lesbian umncane uhlala elokishini uhleze emalini kuvuleka la ubhuda nje imali yabo njengoba ukwazi ukuhlala esitolo Alex lo muntu lo usuka le Pakistan kodwa ngicela unje nje ubuhlele esitolo Alex ucela 1 rand bangakho abantu abafika bame lapha kulesa sitolo leso noma ekusona akukho yena ongakwenza ukuthi eceleni kwakhe lo muntu ubeka into yakho bangaka bazothenga kwena into ehlukile mina ngasuka lapho ngathi chicken dust ngathenga nje ichicken ngathenga inkukhu ke manje because abantu babe sebeyicelela ukuthi hayi sesikhathele ingingila za 5 rand senzeleke manje inyama ngabeka izibhuka senkukhu usibeke usifuna how many pieces ngisiqoba 30 rand 25 rand yabo umlenze 25 bengenza kanje sengenza imali ke ngaqala ngaba nemali ke lapho ngaqala ngayibona ke imali ke manje because senginani senginefull chicken kufaka imarinade imnandi inyama enjani eshisiwe kunenyama ephekiwe abantu bebephila kanjalo ukuze ngibe la ngikhona namhlanje uqala phi lapha so bengicacisela ke lapho njengoba ubuza indaba zama lesbian asakhulu ukuthi ngiyawatshela nje ukuthi ahlele imali nje okay sesiyivala nje interview yethu ebe ngifuna ukwazi nje ukuthi bunjani ubudlelwano bakho no Alabaster Zwane yeah hayi umnumzana omgonyana awuthe ngiqale ngiphuza Alabaster asinankinga naye
si right nje siyazwana Anikaze nibe nenkinga before. sike saba nenkinga before Yeah. wavele nje ngani my create content ini kanje wave wahlala nje phezu wami wavela ngithuka but kuba ngulo umuntu onguyena ke ngazi ngenela ngayihlekela mina ke kwaya ke sesi right manje sayichatha ngisho ukuchatha sazikhulumela but njengoba ngingasho ukuthi ngeke ngathanda ukuthi umuntu mengidelela bese ngenza njani bese ngiyamphendula hayi angizange kwenzeke lokho ke kodwa ke si right manje sayikhulumela nenkabi yami umuntu right nje but ukuthi angikwazi ukuthi ngalesa sikhathi engithuka nami abantu babe baningi bethi ngene create content create content ukuthela upetrol emlilweni. ngabona phela nami ngiyahlaziya ngabona ukuthi ile content le mina ngeke ngikwazi ukuyishaya ngoba yena ubuya abe namagama nenhlabathi kakhulu manje mina nginawo lawo magama lawo okudelela yabo manje ngangizodliwa nje la Wayezokhipha gaming noma ngayibuka ngathi angeke ngophe manje nala magama lawa strong manje mina nginawo yabo ngiwuchize kakhulu mina angijwayele le vulgar kakhulu ivulgar nje ngizikhulumela nje mawuthi kocansi nakhona sonke vulgar so ngibiza nje ukuthi inkomo inkomo nanokuthi mhlawumbe ukuthi ukhule phansi kwamama nobaba so ngiyacabanga ukuthi imfundiso ikhona nje yabo because yenye izinto vele siyitholayo ukuthi ithola ukuthi umunye umuntu ku social media indlela adelela ngayo ukuthi vele ukhule vele mhlawumbe ukhule nomalume bekabuye edakiwe ekhulume zona le inhlambe so into ayijwayele kuye akusinde wena awukhulanga kanjani yabona ke ngabona nami ngeke yangihlula inhlambe Then kuma gay khona kuba kanjani i-relationship yenu between ama-lesbian nama-gay khona ukuzwana hayi sazwana nje kakhulu futhi sathandana nje ama-gay nama-lesbian ayazwana and futhi kumnandi kakhulu bomngane negay because ukuba umngane nomuntu njengami uyayitshela sifila like siyi-competition sisodwa but yabo umazozwana negay suke ngathi nje uthole udade wenu nje omunye lapho because imnandi kakhulu i-relationship ye-gay ne-lesbian ngoba ayifani ne-relationship yami nenye lesbian sinokuxabana njalo because i-competition isuka ingathi manje sibi-competition isingekho kwi-competition mhlawumbe bangithola ukuthi ngizwana nomuntu umuntu avele abone ukuthi hayi vele wena ngoba unani azibone ngathi manje yena yabo abambeke mhlawumbe ahamba ngikhuluma kabi uvela uxaya ukuthi usumenzima ungenzanga lutho kanti avingekho mnandi lento ukuthi sama lesbian singazwani uyabona ke mina khona nje umunye usiso wangena ku live last week washo nje ukuthi ngihlangane nomuntu wakhe etown umuntu wakhe avajabula ukuthi ngimbingelelile but mina lethami ngimbingelela angimzwanga evuma mina mangihlangana nelesbian ngenza sure ukuthi ngiyibingelela but masihlangana angazi indaba ama-lesbian mehlangana wodwa awabingelelani inkinga ayabukana angazi nami kodwa mina ngulo muntu uthi mangihlangana nalo ngenza short ngiyalibingelela ngoba ngazi ukuthi usuku ngihlinele awungazi nama ngikwazi because mina ngizwa ngijabula uthi awumadoda ngabona uza kwethu yabo because angazi mhlawumbe lento enza ukuthi ngiyazazi ukuthi ngiphuma kude kakure eqaleni ukuthi ngihlangane nomuntu onjengabi so manje mangihlangana naye ngiba naloko okujabula ukuthi angikho ngedwa vele yabo because ngiyazi ukuthi ngiphumaphi emzimeni ngaye sengibona umunye umuntu ngiyajabula ngimbingelele nginawo nje okwabingelela angiyitsheli ngiyazi ukuthi awangithandisisi kahle ngathi ngiyayitshela ngiphakamisile but ayilontayo ayikho babaningi asebeke basondele eduze kwami basho uthi ukanti ngoba hleli uthi uyiphamisile nje wena sangayibona lento ithi mina angazi namba ngisukela because angikho njalo ngumuntu nje wabantu even angimajita nje hawo ngumuntu wawo nje sabingelelana hawo unkosazo yabo nje kube right uqinisile because nakumcimbi wamaskandi ngakubona udansa lapha noma yogurt so umuntu vele nje uphila nabantu iblessa madoda okay I know sesiyivala nje nginombuzo nje okugcina nci angazi noma ubonile khona into beyitrend recently umfezi emnyama ebekakhala lapha yana athi abantu abamdlela umfazi wakhe kanjani kunabantu mana abashela umfazi wakhe bamshela
So njengoba nawe nje umuntu mhlawumbe onesithembu hey ungaresponda kanjani entweni njalo abantu nje bafuna umuntu wakho bemthembisa imali yonke lento lena ungareacta kanjani nje entweni njengaleyo nje wena Hayi umuntu vele kubalekile ukuthi ashelwe kubalekile ukuthi umuntu ashelwe uma unentombi engashelwa nje ayisho ukuthi vele nawe uthathe wrong uthathe kungasiyona hayi ukuyebela isitibele wrong la uthathe ngasiyo into eyaye ingicasule mina Yeah. ukuthi uthuzwana nami bese ushela umngami okwazi ukuthi uzwana nami bese ushela umngami yet bayakwenza bona lokho sometimes bengangitshela ukuthi mhlambe babecabanga ukuthi kuqaleni kwakuyi content kodwa ngoba bayabona manje ukuthi cha kusiyi content uthando lwangempela kodwa bayaqhubeka abanye but before I think ngathi ngi-introduce ukaMashimane babecabanga ukuthi hawu uze ngecontent baqale bamazi then base bamshela Okay. so uma bemshela ngayitshela ukuthi hayi mhlawumbe batshela ukuthi content because abanye ngiyazwana nabo kodwa bayamshela yabo iyona ke la enginga understand khona into udelela ke lo usuyangidelela ya uqinisile kodwa ke phela ke umfazi vele uyashela uthiwa oseshayile akakayizi noseyosila akakayizi so nje kunjalo umfazi uyohleze eshelwa uma unomfazi nje ongashelwa shuthi vele uthathe wrong ufuna ukwazi ukuthi ayicala umuntu engimthathile ngempela hayi ubangazi impisi hayi ngoba angifuni uqamba manga kaMashimane ubangazi impisi kakhulu ziyabuya hayi kodwa kufanele nokufanele futhi bambonile okay no akunankinga nje as we are wrapping our interview bengicela nje ukuthi ungishare lama social platforms wakho ukuthi bangayithola kuphi content yakho le yesithembe bisho bayifuna awubatshele khona nje ozobeqala ukuyibona ezobethi hey ufuna ukuyichecka nje so awubatshele ukuthi bayithola nabafuna ukubhuka ngoba phela usemsebenzini nanokuthi ke futhi uyasebenza ke yabo uyibrand njengoba la so nje nabakufunayo ufuna ukubhuka ukuthi bakuthole kanjani mina ngitholakala ku Facebook inkosi yazo umfana wesithelo balwa kanjalo bese ngitholakale ku TikTok inkosi yazo umfana wesithelo manifuna ukubona ke ukaMashimane 01 Facebook na ku TikTok yeah umshiyelana Mrs A Mrs M SA usalela ngapha esekuba ke uMrs M utholakala ku Facebook TikTok uNomafu okay hayi sithanda nje ukubonga nje ngokuthi uzile we had a great interview and ngiyacabanga ukuthi nababukele they will enjoy the interview while on that please do like share comment and subscribe and don't forget to hit that notification button so you can be notified whenever we're dropping an episode. Siyabonga.